Jaramogi Jwang Kamachielo wayudo kacha ne obila ma gwenge mar Ruiru County ma Kiambu koro mako jal moro okinyi ma kawuono michich go ni ne en obila manigi lony mamalo kata mago mag reke mane temo monjo ja ohala moro mane rika dhi kare mar ohala mano bangolo omenda e bengi. Kata kamano monj ma kamano ne ogore Luanda mano bang' achich ma kamano jodak makono ne ogoyo koko kendo ywayo ji modhuro. Diana Londe leronwa. Shone Kidorna Messi mawachore ni en obila manigi tiegruok mamalo kata reke wachore ni ne ochako luwo ja ohala moro moyang nyinge kaka Kimani Njenga ma bende ne oriko wuok e bengi kendo nochomo kar M-Pesa. Bang' chopo M-Pesa achichno wachore ni nogolo magina kendo buogo Njenga kaachiel kod miyo mane ni M-Pesa kamano miyo omenda maromo 54,100. Alikuwa ameenda kuiba kwa M-Pesa pale na alikuwa na bunduki. Sasa vile raia ameona hiyo bunduki wakati ameenda hivyo na wakati alikuwa anapokonya huyo mama pesa, huyo mama akaona hiyo bunduki, yani kama ameenda kamuonyesha hiyo bunduki, unaona, na akatoka. Sio kutoroka, raia wakamuona. Kaluwore gi jodak mar Ruiru, koko mane giwinjo ne omiyo giringo reso jal mane nitie kama tek kendo nokawo gi saa mathoth mar ng'eyo ng'ano mane kelo tungni, wira kata achich. Giwacho ni notwere gi sut kendo ne ok nyal ng'eye. Kia sauti kuangalia, tukaona watu wamekuja wakiwa wengi sana, na kwa ile umati ya wale watu mbele kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ameng'ara vizuri, mzee mwenye heshima, amevaa akona suti, amevaa tai, akakuja mbio, akakuja akielekea upande ya Equity. Sasa wale askari walikuwa hapo nje ndio wakashika yeye. Kuona ni yule mzee ndiye ameshikwa, tukashindwa, haya mzee, kwani huyo jamaa mwenye wanasema mwizi ndiye akona suti pale. Kata kamano bang' jopiny fwenye ne gichako bayo kite kata kamano bila na okawe mapiyo. Sasa wakati sa polisi raia wanamwambia huyo mtu akona bunduki, yeye anasema hana bunduki. Sasa ikabidi polisi afanye nini? Amsaji akapata akona bunduki side hii ya nyuma, unaona. Sasa wakati huo raia akaanza kurusha mawe mpaka unaona vile kioo imepasuka pale. Kalore gi komanda mar obila makono ja ohala no nogolo omenda maromo 200,000. Kata kamano achichno noyud gi omenda maromo 54,100 mane okawo kuom ja M-Pesa. Mwenye M-Pesa alipiga mayoyo wakati tayari huyu mshukiwa alikuwa ametoa bunduki na akawa amepatiwa pesa yenye agent alikuwa nayo. Polisi walitokezea, wale walikuwa patrol, na wakaweza wakamkamata huyu mshukiwa ambaye alikuwa anakimbia na akawa amepiga hata risasi moja juu. Alipata kushikwa na tukarikava shilingi 54,100. Okwayo johala mondo temo ket wang' dede kuonde gi mag ohala mondo konygi timo nonro kendo yudo jogo masiko mayo gi kwe. Uchunguzi bado inaendelea na tutawapatia taarifa kamili wakati tutapo establish. Tunashukuru na tunahimiza wananchi wale ambao wote wana deal na M-Pesa, mujaribu kuweka CCTV kamera zenu na kila wakati muwe mkiangalia kwamba CCTV cameras zinafanya kazi. Diana Londe, Ramogi TV.